ke Rainbow of Sounds Music School kepada nak senang Maubri Riboy District kepada perlong sisin citayo ha kesin sajanya Little Flower Higher Secondary School Maubri kedon bunjai tiukom hikai ha kaliang ke tem keput bat karwai ke siau keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasih instruments bat kasih vocal kikana akibat news nam senang kila banwan pentebit ha kena music school bat amdan jinge nak mentai ke larang baru banwan pentebit ha kena music school UMLA jongonong po constituency uba Meral Bonsim haga jingit senralang jong UMDC kathan kilan ang yai beteng ban leye kendu ya kisnong ke balaya ke jingkersan ke baklan haga nek election MLA ke badang syudam haga skin sajan jong katayo balala utiu nong mikmat pajba jongonong po constituency ulai bani kendu ya ki art kisnong ki bakentop ya kisnong saw nong beri bat kisnong maur kang daga bairu ya ga khusnam daga song pisa rengkat bat ka momento ke ban longkum ke jingsa ajeng kan mau halor ke jing ai jongki ya ke jing kersan ke berat ba hakne election ke badang syudam hakiti ke jing lej ai ko play kerpang ya kiti nang shisnong ke bala long ru hagur kom ke bala penku burom ya kiti art legisnong la sakilang ru dagi pajba jong kiti art legisnong habaro art legisnong hakabau emale ulale hidalade sya kiti art legisnong hakaba ya ki lightly ki polling station ki bale hatam but yo bun haga percentage ai ya ga kusna kumjuru ya ki lightly ki polling station ki bayo bun butta in ai ya ga kusna idan ar benda kini kijing berburung iba ilade pan pada haswa ga election kalau kum kijing ai mensim Pembejin penselur ya ki henru pu pratli ki polling station ki badan hapo dan nongpo constituency. Bat kum kejing pentip ia bhi ki nong sonong. Aga kategori kabadan kong aga bade bat ki polling station ki bala kersan baha ki bala yo bun haga percentage. Buan kong kade ke Jermanai polling station Kabuan baar kedai kumsau nomberi polling station ke Jongpi, kabuan balai kedai kemaurkang polling station. Bat agak kategori kabaar, kalau ia gitu ke polling station kebiyo pun buta. Kabuan menengkong kedai kepahasi polling station. Kabuan baar biang kumsau nomberi polling station, bat kabuan balai kedai kejuan polling station. Kita kedai ki Nriu teli ki polling station ki ba yo ya kene ka kusna bat ka shnong ga jumpi ka polling station ga jumpi kilong ke badon bok hadu kata kata aga ba tila yo pro ar dulu kiwa ba ar abro ki kete kali kubli si hajarmu nagalang ga jungi kejing temu mangiwan madagasni kalong barwan ai kubli kerpa jadi nta kadang ngisau kewen sibun bakano ka ai mensim abang ipe ya kejing tristom gedu idon ki kenhun beper apa stong jumpi jadi ke stong ke bala he total bot jumpi angni kadang nice pa sanpu wing buan tepot ki praspa nyopro but pila andreus pak arusan bud yang aku mukertong ada percentage kalau menyo puoi pun prapo lai kalau dei kijing kersan kawarat pak kijing kersan kawala kersan bahaba nyo puoi persen ya kalau dei sya lalong lai bentak nak kesau bentak pelajar boleh sibut kenongla ban siu kaliang ya kijing le baha ya giding kersan gidung pi wat hapeng giding tungkyang gibubun election pada kesnem giding election gabo per na gabo pertam bila jodot betah election gibubun aduh kepor gidung imahe doktor Didi Lepang itu ya put rengkat bagi itu pun penjok dan buromi aduh kenompok anusi keberim kenompok anusi kebetemai Warga kat pra biyo kene kalat kene kun election kalong kumtu kene election mana kesnem gede election ke bakam ter ke bapi bitit kamba
Hibitip hamba election ke baik Jawa. Dan ubli usyam le ino ipat nong chong chnong himsyam le ino iskam kanong rim baniya. Iting pengkyang di bubun ngitip aman le kisnong dija. Jing ikut election hagajuk kumata teng la imam sulko sul tau su. Kumno dija kumno cilok. Denre ngisno kumen pa. Adin kamit ke bedum. Kawan ke setiap kepernah. Kebaai ke jingkermen. Na ke benta junga bukan delia buhi bila penjab. Na ke benta ke nongpok konstituensi. Na ke benta ke temri hoi wi ke jungi. Ban syakri ya ketong pakatan. Di ke jing krisyan ke jong pi. Ki baginyo nang ni syakmat. Agi ni ki sansnem ki banuan. Ban syakri ban kit ya ke lengkor. Na ke benta ke konstituensi bagi temri hoi. Ngamnut bangkular sispa naga sispa tang bekat pala kubabhi pila penjob baki polling station isnong baro ki bala kirsan isro ban aik asyaran lane bangkular scam bandan rengkat babhi bantre na kabenta kimat isu ki babun apo jong ke konsumsi bagi temri hoi baro. Dan sapoi yang itu gibenta gibana galiang jo gedor barsnong pila ai ke memorandum ingkwa pankret ya ki agenda gibolong general na kabenta jo ke jilla na kabenta jo ke district ke jungi gorok. Kinong yalam ki pendem hagita ki basya yalam. Kinong sya yalam ru ki pendem ya kita kinong yalam. Hang ta kawan kejing ya teli ban nginyo ya kejing job. Nomor kata ngangit bama phi kum ki pajba nong song snong. Jong ki lai teli ki snong. Lai teli ki primary unit ki jongi. Pidon ya kata ka quality. Lani pidon ya kata ka jinglong napi. Pidon ni kata gajing kongo, pidon gajing ya pendem para mapi. Pila panuan ra ya gajing teli. Bat pioru ya gane kanam kaburom kekerdan. Ha kaba pila ban peni langba kane election musnam arhajar apulai. Ngi kum ki nong mi khmat ru khamtam nagaliang iba Meral Bonds im. Nadu ke election ila penbena lupa. Bakino kino kisnong lane ki polling station ki bale baha in ai ya kata kekusnam kabanagaliang gejong i ilapan kre kata kadai gejing kular kabanagaliang gejong i bat mentakas ni kadai gejing pendap ya kata gejing kular kabanagaliang gejong i ilapan dap rengkat bat kinong tre jong ke parti UDP gejong i hapo jong kanong po circle kajing don kajing yadei jongno na jongno kadai bandon ka e ka bapan yasno le se mandagas ni kandai kasni ka ba sa jingkan mau ko maong gilok mene bakani mandagas ni kan long kum kata ka jingking lene utelai o bapan yasno hapdeng u MLA jongi rengkat batpi kilai terli di Chenong, kiba hapo polling station hapo mau rengkang. Namar pila peni shua bapi. Ya kata kajing syania, ya kata kajing snowscam, ya kata kajing i kejong pi ba iba neral unang la panyalam ya kanong po konstituensi. Bat ke polling station hang ni mau rengkang ke bukentuk di kilai terli di Chenong. Adin balakhen ladia kinong tre jong circle ke jungi kilalap bat kilasyam baga polling station ke jong hi kadai ke polling station kablawan haga kertan kabalai haga din krisyan banyo haga percentage
Namar kata ladangin ken kejingwan tap jong kinong tap boot ang kaning polling station kita lain spa kat sangon. But iyo ar spa ar pulai ladang ang bakala kading ka. But ke percentage kita tahu ni kadang ang kaning kapanan. Nyopo pun nyop ndai. Nyopo pun nyop ndai persen, agak persen. Kamu ba nyopo persen lagi kalau kesan mahal. Sukain baik lagi cis pangun, kemudian nyopo mun. Nenek ici pungun, kemudian nyongun. Kemudian pokadehi, kapling session, kabala kesan mahal.